tamung kha cherai Cerai ke cycle accident nunggu. tamung mane cycle accident ngi tam rokung kha Iko cycle accident nunggu wa yang tui hapu yang khagla bete parung thaketa. tabuk treatment nok beti kaham choli Tamo iko rang nokuri bahai cholna ni ko hamian ta bongboro ano jibiro ko tlang ni roi sai tonga tini shuti hona ko kai cerai sire tini shuti holiya. sal bosok romai rok hospital kolajak Iko tini bai 3 din na ta monggobar pono agol din thamene. doctor rok tam sa Doctor rogot to naigati ti ha tonga di roi sai tonga. Dabai ni kupong pong tongma tonga tini shuti che hona ko kai gi parija tini shuti do holiya. Lai ko pha bo sori hamia nogo mai no kura muno ko se ni se. Ano ko tawo hospital kalai ja punoi bu pha bo kalai ja bu pha ka tuluma se baluka nogo bu pha lung tong lung mo exere sina nogo mai mai to kuro ino ambu no ko se mai no sorong nai je tongu ka iko skanga ban chare exere ngui ka ta tu ju na to kha an pusai ke sugar man ja usuka ma de doctor phane hin tamone rang pucha kurima phayama ga tini khai ko somos na phadi tlang phunu ga ni noi ko tin ke ta tin khai ni ni basai ke sal bosok romai tini khaya kolajak ni bai 6 din kai tongka 6 din ke kuno hamnani kuno nuhu jaga da bitiro na hasari khai ko ma poritin dugan no na hasari kha namia aro borang tore yang ko baki ro siklan sa kai nok nogo nukungo income khaine rok sabo tong an busai no khaida te khaimane ko ro kai tabu khai to nong nukungo o khaine chi kalai to tabo ajinai rok kurei kuro ke je ajinai ke to hospital kolajak bomu ya ro si phal jai changa mana ki ko phal chi mane yan